Khulumkha Takhuk Tei Bukhuk jotono hai lamsogo chini channel EduTips Kokborok Takhuk Tei Bukhuk norok saimano jeng chini channel omo haike no sal burung chakri ni khobor ba job news tai student ni nangmani video rok no upload khai tongo hongke Takhuk Tei Bukhuk jeng tini hai chini video o Tripura ni tei ongkorwi phaimani kaisa chakri ni khobor ni tei kok salainai Takhuk Tei Bukhuk o chakri ongkorwi phaika West Tripura Dugli district ni tei o chakri ongkorwi phaika hangke Takhuk Tei Bukhuk o chakri tamoni bagwi ongkorwi phaika tai bo posto chakri ongkorwi phaika vacancy rok kaibesok ongkorwi phaika oborok no toino jeng tini chin video jotono complete details o kok salainai hangke Faidi Takhuk Tei Bukhuk lekari jeng chino video no chenglaisenai Takhuk Tei Bukhuk notification o borok Puilano seijaka Tripura ni candidate tai bona fide citizen of India maneno all India ni jesa borok phano o job ni bagwi apply khaimano aboni pore Takhuk Tei Bukhuk o chakri ongkorwi phaika Angadwadi workers tai Angadwadi helpers ni bagwi bo jaga hangke mo West Tripura Dugli district ni under o chakri ongkorwi phaika hangke Takhuk Tei Bukhuk tola borok o jaga table sanamoi rikha table ni bisingo borok Puilano seijaka name of the Angadwadi center maneno bo Angadwadi center ni tei tai bo gram panchayat ni tai kaibesok post tai bo posto kaibesok vacancy ongkorwi phaika oborok ni tei borok o jaga details roi rikha tai oboni bagwi borok interview ni date rok bo o jaga roi rikha koi tarikh norok interview rina nangnai o job ni bagwi aborok bo borok o jaga information roi rikha hongke Takhuk Tei Bukhuk name of Angadwadi center ni Puila list no jebumung ongkha Pandapur BAP AWC o Angadwadi center angkha Fultoli gram panchayat ni under o jagao khoroksa Angadwadi workers najaknai aboni pore next je center ni kok saka porok omongkha Suryamoni Nagar number 1 Angadwadi center o center angkha Suryamoni Nagar gram panchayat ni under tai o jagao kaisa ba khoroksa Angadwadi workers najaknai aboni pore next je Angadwadi center omongkha Kanchanmala number 1 Angadwadi centers o center angkha Kanchanmala gram panchayat ni under o kalaio tai o jaga bo khoroksa no Angadwadi workers najaknai aboni pore next angkha Pandapur Angadwadi center o Pandapur Angadwadi center kalaio Pandapur gram panchayat ni under o jaga khoroksa Angadwadi helpers najaknai aboni pore next je center angkha omongkha Resettlement Colony Angadwadi Center Omokalayo Modubon Gram Panchayat ni under o jaga khoroksa Angadwadi helpers najaknai aboni pore Arabindo Colony Angadwadi Center aboni pore Arabindo Colony Angadwadi Center o center kalayo Moloinagar Gram Panchayat ni under tai o jaga bo khoroksa Angadwadi helpers borok najaknai aboni pore je next center angkha omongkha Ranir Khamar Angadwadi Center omokalayo Modubon gram panchayat ni under o jaga bo khoroksa Angadwadi workers najaknai aboni pore Nandalal Colony Angadwadi centers omokalayo Modubon gram panchayat ni under o jaga bo khoroksa Angadwadi workers najaknai aboni pore next angkha Suryamoni Nagar number 1 Angadwadi center omokalayo Suryamoni Nagar gram panchayat ni under o jaga khoroksa Angadwadi helpers najaknai hangke Takhuk Tei Bukhuk o jaga nogoi tongo total 9 ta vacancy ongkorwi phaika 9 ta vacancy ni bisingo o jaga total 6 ta vacancy angkha Angadwadi workers ni bagwi tai 3 ta vacancy angkha Angadwadi helpers ni bagwi o chakri rok different Angadwadi center ni under tai different gram panchayat ni under no kalayo aboni pore Takhuk Tei Bukhuk borok date of interview ba interview ni date roi rikha 25/09/2020 at 11 AM to 4 PM at office chamber of the CDPO Dugli mane no jaga saidi jaka boro September ni 25 tarikh o oboni bagwi interview ongnai interview ni date omongkha tai interview ni time borok roi rikha phungni 11 ta semi sarik ni 4 ta ni bisingo kintu interview ongi thanai aboni pore borok sai rikha borok ni office ni address angkha office chamber of the CDPO Dugli omo West Tripura district ni under no kalayo hangke Takhuk Tei Bukhuk norok jodi interview rina musung kangke borok ni o office o thangai norok interview riui mano ni pore Takhuk Tei Bukhuk borok tolao sai rikha last date of submission application is 21/09/2020
application submission khyna last date borok sawi rikha September ni 21 tarik jora amoni pore borok saka details advertisement with eligibility criteria and other terms and condition is available in the notice board of CDPO Dukli ICDS project West Tripura maneno of project nitui je nangmani details ba important information tai terms and condition do kintu borongni office ni notice board o thepajak tongo norok jodi amoni tei saimana musongkangke borongni office o waisa thangai visit khai phaimano Takhuk Tei Bukhuk song o chakri ni tei borok o jaga kono salary ba beton ni kokrok bo sajakya ko hanke o salary ba beton ni kokrok norok aro thangai no sangi nai phaimano norok je puro application form no submission khaina thanai application form ni PDF link ang ani video ni description tolao riwana norok aro ni download khai abono print khaina di print khaiman pore norok obono bongni office thangai joma riwi di September ni 21 tarik ni sakang amoni pore norok no interview ni bagai hunjangnai interview ongnai September ni 25 tarik o hanke Takhuk Tei Bukhuk song tini ni bagai asungno जों तिनियाव चिकनसा भिडिअ नायलायखा जे आंगनवाड़ी सेंटर्स नि तै चाकरि ongkorwi phaimani oboni tei जों तिनियाव रगैसा कक सालायखा Takhuk Tei Bukhuk song norok jodi o chakri ni tei interested tongkangke norok o chakri ni bagai apply khaimano o chakri ni tei ba tini ni chini o video tei norok ni kono question ba kono singjangnai kokrok tongkangke norok ani comment box o thangai ano sangui mano ang norok no answer nai norok jodi chini video no chajagai tongkhe like comment share khana ta pokdi tai chini channel o kwtalangai tongkhe chini channel no subscribe khaina rakdi tamoni bagai hingke kokborok bai jongno puila omohai video ba omohai channel jong norong thani tuiphai tongo hingke Takhuk Tei Bukhuk song malayano next video bo omohai no tebo nangmani information rok no tuwi khulumkha jotono no jai hind